Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pema ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panurang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan na bata bapa nami na marhabang sa nagori atas maitanda nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih puji-pujian ma isombahkon uhur nami hubamu. Kalani bagal ni hidup ni hurmu na ijalohan nami ari lopus ari bagas perguluhan nami. Mambahin buhay nami tetap ibagas malas ni urpu bani panurang sogoton. Kalani Tuhan urasiham hanami maritito di mo nama passing in. Asibani kanuk horja nami sa ganjang nerion. Tetap main bayan asa ngapon ni Quran. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amin. Papenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ejape na siya marianan bani panorang sugot nyarion. Nago isisihan nami maritiw ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sugot nyarion. Rabu tanggal 14 September tahun 2022 ay matar surat bani buku Galatia bindusada ayat 14 kubani ayat 5 nama katahon sonon. Nadop memberehon dirini halani dosata, laho paluahkon hita humbani dunia si sonari na jahat on, mangihutkon uhur ni nai bata bapata. Bani mahasangapon rosi sadokah ni dokah ni. Amen. Kita haganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panorang sogoton yulgapi hatani nebatado hubata pasal onjolan ni hapor sayonta ibagas na mandalani guluhta sigano pari ase lampor lusang si hita pasal hajongjonganta sonai age pasal kuasa ni hatani nebata rosi bagal ni hidup ni hurni nebata ibagas parguluhan ta si gano pare. Asimar hitihon ni ay hitape ibagas malas niuhur, ibagas tenger niuhur, janah totap gup ibagas pos ni uhur tene mandalani guluh ta si gano pare. Korini pe pondok hata on hata parlobe ni surat ni Apostel Paulus on hubani kuria Galatia bani panorang ijia. Tapi bagas tumangdo hinam kamni nagabi onjolan ni hapor sayonta. Na perlu bisa hali ibagas ha apostelon ni ibagas pangidangyon ni. Tengerdo uhur ni Apostel Paulus bahasa boy ia gabe sahalak si pambubahay gabe sahalak na membaritahon ambilan na madear in jana gabi si parupe bani haguluhan si sadokani dokani aima halani nadok parlo besahali tene Tuhan Yesus memberehkon dirini bahen tobus ni dosata jolma ijon mahita ganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus na perlu hapeni maningon ipajonam hita homa ibagas uhurta. Sonaha Tuhan Yesus Kristus. Nadoma memberehon dirini bahen tubus ni dosata. Sonay mahomani ibagas parguluhanta si gano pari. Ase maningon luhape lambin marbagal ibagas parguluhanta. Bahasa maningon daw hita humbani bakko napita mamikirhon dirita sandiri. Maningon luar do hita hunjay janah maningon do marbagal hita ibagas bakko na totap hita sari janah sirsir homani hita mamikirhon ahana perlu bani hasomanta jolma tarlubih ahama na madear na herusukon ni nebata si horja hononta ibagas parguluhanta si gano pari halaniaha gari Tuhan Yesus tene ibagas hasangapon ni Bapani ibagas hasangapon ni nagori atas namin talukdo iya parsimada bani haganupan ay tapi
bahen tubus ni dosata. Iparnalangdo haganupan ay ase gabi maluah kita, jana ase gabi jupahan hasonangan hita, bani haguluhan si magira. Totusonay mahumani hita. Porini petongon, idopa kon hita ibagas parguluhan ta si gano pari. Marbagi-bagi hamaholon, marbagi-bagi parutulon, janah ratene tariluh kita, tartangis kita. Halani borat ni si porsanonta, borat ni parutulon parguluhan ta si ganup ari. Ibagas ay, maningon do humani hita, totap sirsir, laho makorjahon. Aha nagabi harosuh ni nebata, artini ay, lang pitah, rosuh ni sandiri atape rosuh ta sandiri tumang na ipikirhon hita atape kepentingan ta sandiri na perlu bata tumang na ipikirhon hita tapi maningon totap do ibagas parguluhan ta si gano pari songon Tuhan Yesus Kristus na dok memberehkon dirini bahen tubus ni dosata sonay mahumani hita ipadaw kita sikapta na pitah mamikirhon kepentingan ta sendiri tapi asidihut mahumani ipikirhon hita iparayak kita ihorjahon hita aha namadiar bani hasomanta terlebih maay humani aha nagabe harosuh ni nebata ibagas parguluhanta si ganup ari halaniaha halani bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus iananta rumahta duniata atape tanoh na nidugit tanuan ay ma tanoh na jahat on ay ma gok ibagas rosoh ni dunia on gok ibagas sitaronon apa hamarsikon do jana humbani dunia na jahat on ma Tuhan Yesus do mamangorbat kita Tuhan Yesus mengangkat kita ase lang be mangguluh kita i dunia on ase ulang be igomgomi kuasa-kuasa ni dunia on ase ulang be iparjabulon rosuh ni dunia on hita ay maase iberi Tuhan Yesus hosahni palamate tarsilang laho makop-kop hita paluahkon hita humbani rosuh apa parjabulonan ni dunia on ase purini petongon ibagas parguluhan ta sonari lape jupah kita hasonangan na manontong si sadukah ni dokaniin tapi dingat kita ma humbani si taronon sonari humbani parjabolonan ni dunia ondo Tuhan Yesus manubus kita ase ulang lalap kita gabi jabolon ni dunia on gabi jabolon ni rosuh ni dunia on totu marhitehon ni aima maningon do hapeni ididah kita barang AHP na ni horjahonta barang AHP na isurahon hita jana AHP sa ganjang nerion na sihol iparaya kita haganupan ay bahin hita maay gabi hasangapon ni nebata rosi saduka ni dokahni artini rosi saduka ni dokahni na maningon do HP ni ay ibagas parguluhan ta si gano pari barang AHP na ni horjahonta maningon do HP ay bahen hasangapon ni nebata rosi sadukah ni dokahni ase porini PHP ni horjahon hita horjata si gano pari porini PHP ni horjahon hita horjata bani yanan parhorjaanta jana porini PHP ni ihorjahon hita pangidangionta i rumah ni nebata igarijata be iparsoranta haganupan ay maningon do HP ni ipake hita bahen hasangapon ni nebata bapa rossi sadukah ni dokahni ase porini petongon si pata ibagas guluh taon hurang do jupah kita penghargaan humbani hasomanta hurang do jupah kita sonaha hasoman menghargai nadok ni horjahonta dingat kita ma lang ay mangurui nilai ni horjata lang ay mangurui nilai ni pangidangionta halaniaha halani hita makorjahon haganupan horjata si ganup ari ay ma
bahin hasangapon ni nebata, sedo bahin hasangapon ni dirita sendiri. Halani ai ulang moru haringga sonta, ulang moru hapok kutonta, jana ulang moru horjana madear ibagas guluhta sigano pari. Halani haganupan ai bahen hitama gabe hiteta laho pasangapkon ne bata rosi sadukah ni dokahni. Amin. Martongko makita. Ajari ham hanami tongtong bapa ibagas perguluhan nami sigano pari. Asilambin mangidah barang aha petongon. Nani horjahon nami ibagas guluh nami sigano pari. Haganupanin pitahalani nadop ihop kop anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami kumbani perjawulonan ni dosa. Ay mamambahen gabi talup hanami marmalas niuhur marguguh ibagas ham jana haganupan nai ni horjahon nami pe pitah bahen hasangapon mumain rosi sadokah ni dokahni ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amin. Jalo hama pasuk-pasuk humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoran ni tondoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat berkarya. Selamat marhorja. Jana tetap matene ibagas haringgason na humbani na batahita makorjahon horjata sa ganjang niron bahin hasangapon ni na bata bapata. Shalom.